ya sha se dia ya so obofo ne dia ne nam ho paso na nipa ne nam ho paso ayi sofoba Agradaa evangelist mama Pat ni dia nkasa Patricia esi duah ena emre bia atwam agya na wose wokom titwadi ampon kwa me yensareo wosoro ne asase ya yensareo na nanom nsamafo maje yensareo a chese na wobo anwem de mo manfo na de ba kwa no manfo nim no ewo ho ne se wose fasika baji sika wodi sika ba wo ba ya amamre ne amane no wa nyankoma de wo ba me na tu ti se tu jimi e betu ti se pampa ne e friend sika gale e mo manfo bi ma monte so ayo mo frakadam wo de pipe nsuo da no mo Israel nsuo wo de kotokro da no mo 76 da no wo mo 9 wo mo di sika ko ma na mami wo de me bedaniske yi amfoi e ko wi ase wo mo kokan so wasam ye dufu mo na ne fia no mo ba pa e no ntin koda e ne na mami si wo hu Kristo enti wa fa Kristo abɔ ne bo se ne kra ne na je nkwa ai emre dani anu dani bi ebu ni mu anu abu mu bi entri se de ne no madada ni nyina atwam te se de atro kan se wo bi hu Kristo a no adani abɔde foforo no madada ni nyina atwam e te se de ye friend evangelist mama Pat en wo sha se so wo ya asɔre a chesana asɔre ndi ni ye heavyweight chapel was of pomu pon na yese na asema kopie kwoto na asema kopie kwoto ne ba ne san yese mfisham yensani na nipa bi e de asem ne koda police fo se maami ayo mo frakadam ti police fo nka bi ma wo mo esansense mo nti de si police dan asemi ye nimse kura wu amadwo hwete ama eja ya etu akwaturu bebi a etwere sa konkon ho aye fufuna te se suna soja etia wa afeja tom se wom asemi ba no manfo se mama party yesu wonko dem ana wani empress gift sensem no ko fine no ko sempro won sensem na ahohoro ba beduru sampon so se ni hweka ni hweka osika gale sensem ya ena akwaduru sampon so ni akwa ahwane so kwadwoma nsa brompa yense twoni ya ne ntwetwe komasa ze nya ne ntie se yazi Agradaa yazi wonko pregnancy test wonko hesa abodma da ne yema na ebi na ne yema ansa na de ho ne ne naka ekeye me akwaba ahwade ho ya yo enti ebrebe na asemi nyina akoso the kumi aposena mana October 2022 na wa she dina se o aka report nti asemi ni kwa o ta wa na wo kra ano na wa fra positive gwada say that obi aka so aka no man for one person na no say there asamuno in the other one ni na be etiri botro no ontre na nan no ongu na obanda no na judge nya say egwam madam Evelyn order was him hello Kame oui kwajo jina ye mama na ahoma na ebubu ne pa ha na anye maso ohun jina ye we ya asem hia pa enti omanfo mbra Facebook ni YouTube ni TikTok maami Agradaa ai evangelist mama Pat emre wo bepie mu wo koto utum se wa bokon ro wa boka rose kon ro en wa hye na tade fita na ntoma gu ne kon ho a chase yade na wura police car mu na baako bi maami baako bi hye kokko no wata ne nchen ai we de utum se mema mamutiti bi ni police fu ankasa police ni ba na di na mu police ni ba na di na nim na chase na de koso eno no etikaya me ebrebe ne ye ka se ye mfa ne ko hospital nko reso wanyema no ejikumise order na ta ni man panko hospital na ko ana o asipika papa za kwa doing ama wetu waka ndise ya kaza video na refa kaya me yansan fro asam ni hia na so ahoma na etwetwasi yansan fro obi ntino wo ba Facebook a awene se wo ho Facebook ene na da ho no se ma hunu se ofiri court dem a wabo ne conro ya woko na they say omokoye no pregnancy test ni wiea ena ye behunu say ena ye behunu judgment atem we beba so tro bia wo so wogera so wo ko fi mi no na sabo so mi insana kemi akwa bia hello kemi kuri na homa ni twetwa sisi eti nkremu no wo sha ase ni nyina ya hye da ntini yo sa ebubu ne pasa anti sa fa ye wom kumi nkim se asasa no ma emeno Sia court Accra Circuit Court that Monday say October 2022 na wa sha asamena ase
omanfo bi de maami bo pem wo court den okwa na ofa ada o waji wonska na bi won so a oye de obobo wonska ho wontum abo ska no ho amfa ama hon ono namdo o ma wo ko ho man se bibire bai nti asem bo pem ho Omai enchena nipa amwa enchena nipa amwa eneni 2 days ni ena Agradaa oko piemu ewo National Thanksgiving Day nase okoye ochia Reverend Isaac Osu bempah first no wodi kan hage eye omampeni John Mahama na eniji abefie because ohunu da se wahunu da mpo a on hage ne da anjo ye no no kufio na ne jeye Sena Agradaa nani ebeje no sena ade beche ama Agradaa anya bad news. Se tie for bekaya 2022 no mu Agradaa issue bi by se Agradaa sika gari ama ni video no security oko social media eboho echire no Agradaa say double money no money kwakume no ye video as if say Ghana no there's no law. Sena Agradaa enya vema na odi ye video no se sika gari na odi ye didi sika gari enam no so muti enema Reverend Isaac Osu bempah ni benya issue yi oma enne asem no akopie mu ewo circuit court na ma jeje wie na mo ebu asem nya wie no jeje no say Agradaa enko hospital na omko text no onko ye pregnant text no ombra owia afeiro no mudi judge na kasa e dia bono enchi se na Agradaa de confirm say sia no tese yebu asem no egu no so Agradaa edifo Agradaa edifo piro Agradaa edifo se oye sika gari se fasika ketwabla na beji kese na afeiro no wasan frodo na soli members wodi nyamidi na de frodo omo enti omudi sa allegation we na e di bono ema Agradaa ejine ho enje enti esia no the court ben say because say judge catch us say ko ye pregnant test bra ansana case no omudi final one no ade behwemu a na enyima ba ko bi ne bicha bia na onyam na akora na oda oyem no akora no say be we innocent enti ne kan say akora so de ekodem ena ebi so a because of san manyama ntino say okọ now ye ko taxel the bra na o ma se ye kan dia Agradaa enya dia obawu bi Agradaa on bi ye kan mpuno ube ba mpuno na Agradaa mpuno wanum edu bi edu no kwapo endie manen wo enchide bia no ye nkonkon a enchi hu Agradaa ni mu on say de sia no ni mu afon mi se adikiti ebe ma wa fon by force enti na Agradaa nim say case no we lusu enu ti no ena ohu Reverend Isaac Osu bempah no ase one na di hwa me say Ghana o upewu ye wonkrofo mini bi o ye wonkrofo bi o ho omo na mrandi o mo ye wonkrofo bi o ho Ghana upewu sankrofo no ye no omo endi agro ye no omo don dare say odi wasam ebe kom so obi say Reverend Isaac Osu bempah basa we mafia ewunyame tese manu all this is here no MPP was no na ba na was MPP ebe ko opposition no eno no omo crash ye ena this here no oni Mahama eno ho NDC MPP ebe ko opposition no na Agradaa ni omo nyina ne kambom Agradaa etai ba omo echi because no person the case ye bedi against him no Agradaa dia lo de back ba omo asa echire ohun se ba omo ebe lusu pe eno ten attention e ko John Mahama
afi no wose Muhammad be wini mama say because onu say wanye ne sa na kesi ye digesi no a asem ba and na it was allo na na Agradaa no oye say an asem no e de kogu Agradaa obedem because obedem no enu nti na si onko taxi no pregnant taxi no but we so no emi hunu say Agradaa ebetumi da ko high court because we no circuit court we no court kitwa and Agradaa will forward it to a high court na ho o matimi de ehu because o my Ghana emra wa ha oba nchewe echewa enom say yes emra e wa ha and Agradaa say uhu no say no onam omdini ko kolebu muko omdini ko kolebu akoba aba na hem ahwe say akwara shemu ana owo mbu de say something simple we occur and one say ye dia pregnant test na no jinsoguso esi ampo de aba ne say upempo ejinsoguso upa tuntosu guso wo hwese de tie no ehwa no apɛ we no ye nkasa Agradaa brabe da ho ne ba wa ha mu ne hwese akwala bi wo mu na na wo no doctor bie ni ho a obeka say obaba ye no fake masa doctor ni a obeka sa Agradaa nyem no masa ye be chiwa tu because Agradaa onyem Agradaa wo twa wo Agradaa twa wo Agradaa oko 60 years wo twa wo o se onwu bi dia kan ko a enti se yi me doctor bia nko ya lobi anka say Agradaa nyem tuma Agradaa onyem enti doctor for Agradaa e babo ho munye careful na mutumi nye text ma no text ni pudi enye hwe munko fa adene ma no na onjunso guso na se ebia etra red no a echese onyem anase santra echese onyem dia ende yetim ba abam enti oman sanetie so Agradaa junso we kura ampo a ese omusa ekọ esade machine ese wuwu na ase ne yetimi hwese ampase onyem anase onyem because my we say ehu text no ese yin different type of text enti Agradaa okọ din chira free dom mama ho anase no me judgment na ba okọ bompa ye e wo Thanksgiving ase no ano se no judgment ama me say me no obi di boni a me hu nipa no mobo because boni na odi obi no nipa no afa ho ewu nipa na afa ho yawe nipa na afa ho losu a lot so no ni braso say ye twa ne car don't have pity for these people don't feel pity for them mamma ntim nye duma obi eni wo obefa nyasa kwan so ebu obi dabi enu chi emra ho no obi ka say nipa na ejim no dey ni gold come am dabi nipa ewiase Ghana ye wo no enye obi na nim nyansa say the wo nim nyansa no enu nti na ye wo ye leaders any law no ebo ye hu ban no ye hu ban na ye si law no embo enkosiafo no hu ban no enkosiafo no munnim enyima bi nti no sanyansafo bi enyisafo bi ebuli omu a na emra no edi ama omo sa na tie enti emra no eni ho emma nyansafo wo because nyansafo no say the tie nti no me nkoye o just say by Jimmy for omunnim say the tie nti na anyansafo no ebuli omo enti anyansafo no ebuli omo a na emra no I defend ehiafo no eri Jimmy for so ma sa the tie